Dumela mme Tshepiso. Ne re kopa hore o bo re jwetse hanyane ka wena. Tshepiso Majwala ke a woman in her early ages. I don't like disclosing my age, so ke tswa Mafeteng, but I was born and raised in Mahalsuku for some time, and then I moved to Mafeteng because of family situations and stuff. I studied at Limpopo University for 4 years. I did my bachelor's honors degree in digital film. From there, I've been trying to hustle and get in the bag. Okay, I love that. Can you please tell us about why you read and what kind of books you like? I think ho kala ho bala wa ka o qadile kgale ke santsane ke le ngwana. When I was still in primary, I would read anything ke kopana le yona. Dipampiri ka ntle ka mona, di textbook tsohle di sa tswa le nna ke eng. Up until I got to high school and I started understanding hore na o bala ke eng. Re tla bona le buka tsena tsa literature, Sesotho le English, and then I started liking and loving ke started ho etsa ho rata ho bala. Okay. I started having interest in magazines. Ke bona ke tla ba di magazine di eng. Up until I got to varsity, le hona ke qalang hore nka re ke bala buka seriously ke nako ho bala. So ke bone ka ho bala ho thusa ho I am an imaginative person, so it takes me to places that I would love to but I cannot be in. Okay. It's somehow a therapy for me because honestly we are going through so much as as the country. So how bala hona le some techniques le di skills e le hore wa ithuta wa di acquire ka di buka tse o thusang hore ha o kopana le di challenge bophelong ebe wa di nka o di implementa ka hare ho bophelo ba hao to curb or combat some of those challenges. So for me it's a therapy, for me it's an escape mechanism, for me it's a relationship. I have relationship with books because hona nako ngone ke sa bale for some time holding a feeling and I felt void. Ke tuka hona le shotang because I was busy ka ntho tse ding tsa mosebetsing, so I couldn't read. Ne ke fihla ke kgathetse ke be ke a robala. Ebe ke utlwa something is missing, my routine ha e tshwane. I need to have something before I sleep so that somehow the void ever filled. Okay. Yes. What outstanding book have you read recently? O ka re jwetsa ka yona hanyane nyana in summary. I originally before that book ke tlo tsa ka hona le book ene tse ke bala ena ya The Alchemist ke ya Paulo. Ha ke tsebe ke pronounce le tsela e hantle. Paulo Coelho. He's a Spanish guy. So book I've read it before, but ne ke bala a digital copy and I couldn't because ho bala phone how to bala like a hard copy. Hona le a feel that comes with reading a hard copy book. So ne ke sa understand how like I didn't take much from it, but I read it before. And then in June, I think it was in June when towards the end of June, the book speaks about it's somehow a Christian book but then a fiction. So I the main character of the book, Santiago, because it taught me so much about life. But the challenges and into my own life. He was going after his treasure. We are following something, we are trying to obtain something, we are trying to get something. So that book is, I think now it's my ultimate and all-time best and favorite book. Okay. Yes. Pele o tseba ka Nyuto o nontso o bala dibuka jwang kae le di challenges tse ka bang o kopana le tsona ho thola dibuka mo di fumana. Before ke tseba ka Nyuto ke ne ke bala dibuka phone like digital copies and I didn't like it at all because challenging never for me to have those books ke ne ke tshwanetse ke di download ebe ha ke na ka nako ha ke na data ha ke na tjhelete. I just graduated
ne le hangata ha ke ne ke batla ho bala ka nako eno, so ha ke na data, I don't have anything to try to access those books. Hape challenge ya ho bala phone ho na le nako engwe ha o ntse o bala o batla ho highlighta something, like o batla ho, you want to come back to it over and over again, but jwale phone ha o ntse o scrolla neng o scrolla ka pele it will distract no ka nako engwe ha ntse go bala phone notification ya kena ya bo WhatsApp o tla me o tse, so o ba distracted ka tsetso sa keta le buka ka mokgono batla o iketa ka piece o batlang ho iketa. So challenge ne le yona eno ke mokgona itseng ha ke utlwa ka YouTube ka utlwa ele ha ke tsebe kule ele ntho e bohlokwa haholo for some people like me ba ratang ho bala but couldn't afford to buy books. Okay. Yes. O tsebile jwang ka yona Newtoro? Honestly, one of my friends Anna a posted status in Sahai Kayon. It was back in 2020, but way back. So ke bona detail tsa ona mo status in Sahai le ngotse hore ho rentuwa buka ka 300 per day. E beng ene ke a inquire hore batho ba ke ba kae jwale le ena ba re le nna ke bone ho mang wa bona. So I was interested and ke be ke nka dinomoro tsa tse ke di bonang postereng yone ne le ke feel ke be ke inquire hore na how do I get the book. That's how I knew of Newtoro books. Okay, tell us about your experience with Newtoro. What does it help you with? Accessibility of books and affordability of books, because the book I do for a copy of like a cheapest copy of the book $250. Okay. And that's much because hona jenana re face tse go hloka mosebetsi inflation hodimo tšhelete ha sana boleng ya so hona jena ke a tseba ha ke na le 60 rand ke tlo bala kgwedi kaofela so ka bona PC ya kae nka bala buka tse ngata ka mokgo ke kgonang la be ke sena 60 rand eno nka renta buka ka letsatsi le le ka 3 rand. So ke utlwile e le mokgwa o bobebe o thusitseng batho ba batlang ho bala jalo ka nna fela ba sa kgone ho afford ho reka dibuka, because I cannot afford to buy books ka mokgwa ke batlang, but ha Newtoro e le teng e mpha dibuka ka mokgwa ke batlang. Also what I love about Newtoro gore ba fihlella mo le teng hona jena ha ke renta buka ke le mafeteng ka ba ke le mona Masego ke a tseba hore e tlo fihla ko le yeme mona office mona MP buka ha ke le hae ha be ba di se buka ke le hae kana go ngwe kana go ke leng hae e a fihla mona mo ke dulang ba mpha buka and I don't have to pay anything. So the accessibility and the affordability of their services ke yona ke tsang hore ke rate Newtoro. Okay. Yes. Jwalo ka ha o tseba hore Newtoro re na le di social sites jwalo ka bo Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, X. Can you please tell us about your experience with Newtoro social media? Ke bone le consistent ke follow Newtoro Facebook le Instagram. Le consistent Newtoro is consistent ka taba tsa bona tsa ho poster. Also recently ke bone hona le video tse ding tse ne le ntshitse le ruta batho about business le hore na batho ba ka iqalla kgwebo jwang le hore na ke mo tshwantseng hore o expect ha ebe o rata ho venture into business go ba fana ka di step tseno tse jwalo. So ke bone ntho eno e le informative ke ratile haholo. Also instantly how o bua le Newtoro di platform tsa bona kaofela kapa o post o comment o like ba recognize they welcome people le khona e khona hore e etse batho ba feel as family, you are so welcoming. So ke yona experience e ke e hlokometseng ka Newtoro e bileng ke rata ka Newtoro. Can you share your reading experience, like what time of the day do you normally read and why, and maybe also how many hours roughly do you spend reading? Because hona jena hona le ntse ke etsa ke tlametse o tswa seng ke le mona mosebetsing ha ke take Maria, so I'm not a morning person. I think ke tswa seng be ke idisa ke tla mosebetsing ha ke gutla every time when I get home I get ready, I get into my bed, I take a book ke tsa mehlena hore at least if I don't ha ke bale ka dihora ke bala ka di pages, at least I read 10 pages per day, because ke nana hore as much as I want to be disciplined untona le montse ke leg kana go ntle ke batla ho shebella di series ke batla ho etsang but then I tell myself for at least 10 pages
ha ke tota fumana o tlo controlwa ke buka like size ya buka Oh, e hona yeah. le buka tse ding tse leng chapter tsa ka di khutshwane so ke a sheba na size ya chapter e kae Okay. ha ile jolo ke nka chapter like per day jolo ka Okay. ntse ke bala jena tse nka chapter per day Okay. mantsi ba ha ke fihla so I roughly spent for my 30 minutes ke bala chapter eno yes. How satisfied are you with the current collection of books in the library? I'm good. Like I think you guys are doing good because I'm more interested in self-help books I get. So as much as when I look at the batlang but listing yak out of if can I 10 listing yak out of 10 mono ke bone ka gola le like 7 go bolelang hore only 3 yeno ke yona etsa because ke ntse ke shabane le hore na how do I help myself so ke bone le na le list ya lona e sharp ka library le na le dibuka tse nthusana in the moment so I'm very happy about the collection and your books. Nice. What improvements and additional services would you like to see at the library? I don't know if it's possible like a group like a membership wa a membership by a book club mo re balang kaofela as people ba balang because I to Okay. let's say ke ngile buka hona tjena ke bala the happiness equation e ga ke ka to he bala re tla kaofela go bunyeno ya rona ke a tseba ke se kopane physically but we can meet online e be here I discuss hore na what did you learn bukeng no hore o encourage batho ba bana be leng la balang kaofela community of readers e be wa encourage hore buka ena ka o tshetsana tjena ke nana that could help because ne ke tla re le batle di journal they're already there so le guy like in let's add the bookmark but they're already there since le fa di bookmark ha le fa di book so I think you guys are doing good that is what I would recommend encourage you guys do hona tjena. Overall, how would you rate your experience with the library? I'm satisfied. I'm good with the library. Le jwalo ka ha ke chulo le reliable le affordable ha o tsote le hona buka di tloa mokgotlong ke a tsaya tlo fumana mo ke leng teng so I am enjoying the services and I think I love Neutral books. E nngwe ya ditabatabelo tsa rona ke ho anela Basotho bohle. Jwale, what do you think Neutral can do to reach more Basotho readers? Hona tjena ho bane ke nana what you guys are doing since enough it's a lot for people to know because social media let's say you're doing that already so whatever you guys are doing now keep doing that eventually because in Tongolong it's like an pace it like a like pay has one control landing as much as you guys stick to what you're doing literally post every day consistently when I'm people eventually will know about you and batla fihlele ke nana hore mohlomong because you are based in Mokgotlong mono le ka nna la etsa di-intervention tse buang ka taba tsa dibuka tse leng hore batho ba tla physically ba tsebe ka bohlokwa ba ho bala also le mona marangrang le ka nna la ha ke tsebe na how but le ka nna la tswela pele la nna la encourage people as you guys are doing about the importance of reading no rena impact motho jwang le country ka impact ba so ngena ke tshulong ka leng hore I don't think hona le ntho nngwe e le ntse le sa etswa jalo ka etsang I think you guys are doing good. In 2 minutes or so, what would you like to say to Basotho people about reading and learning literacy? I think I always ask myself because one how bala vocabulary how you change you why develop. Two, you get to you go to places you wouldn't be because of limitations you know so in my head I feel like I have been in Egypt because of the alchemist. I have been in Spain because of alchemist. So the book are too sad. You want to send a physically also where you offer experiencing that you wouldn't have because of some limitations. So happy like you guys lifelong learning experience
it isn't to hola, and then you impart that knowledge when you begin to other people. They fella le hola more. At that it's entertaining. As much as you would at video, television soapies, so I think books are great for our physical health and as well as our mental health. Thank you. E lo ka mantswe a maehle o kgothaletsa Basotho hore ba bale. Ke kgothaletsa Basotho hore ba bale, ke kgothaletsa batho ba batjha ba bale. You don't have to read self-help book, motivational books, anything e balehang. Ho na le di-fiction books o ka bala mona, comic books, ho na le ntho tse ngata re ka balang kaofela. Ho bala ho accommodate motho e mong le e mong. So ha re ka balang kaofela and then getting there and read, ke nahana kaofela we would be better. Thank you so much Metshepiso for your time le ho dumella hore re tlo etsa interview nna re a leboha. Anytime you talk to my family and I love it. Anytime you guys need me, I'm here. Thank you. Thank you.